Kongo yagize ikimwaro ku bintu yasinyanye na AFC M23 erega deja kwicarana byonyine ubwabyo no gutsindwa kuri leta ya Kinshasa kugira noneho amasezerano basinyana no gutsindwa inshuro igihumbi ku ruhande rwa Kinshasa byonyine rega binateye isoni kubona bicarana nabo barabitaga abanyarwanda bakabita abateroriste bakabita ibikiniki bakabateteza ko bari kuganira n'abantu bakatiye urwo gupfa wewe wakatiye umuntu urwo gupfa urangije uri kwicarana nawe Bertrand Bisimwa bakatiye urwo gupfa Corneille Nangaa Sultani Makenga bakatiye urwo gupfa bari kugenda bakicarana nabo leta ikanasinya sha leta ikanasinya barangiza bakagenda bakidoga mu kubyamburwa rero abakongomani batangiye kuvuga ati ese ko mwadutwaye General Pacifique Masunzu niduhakanye ko hari ibyaha kurikiranweho ariko se ko mwamutwaye mukaba mutatwereka uwaba yaramusimbuye cyangwa ibikorwa bye turakomeza twamburwa ubutaka. Ikindi amadrone mwari muzi ko amaze iminsi hari ibitero by'amadrone. Oscar Barinda mu ijoro ryakeye yaganiriye na BBC arababwira ati rero ubu ngubu gutya rwose mutubona twebwe ubu ngubu bari bamaze iminsi batugabaho ibitero n'ibindi atari ku ubu ngubu amadrone twatangiye kuyahanura. Bamubaza ku bijyanye n'ukuntu Kinshasa ivuga ko izafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Oscar Barinda arababwira ati wapi Tshisekedi hano ati yo ni entre parenthèses fermées ati ibyo ngibyo shyira mu dukono urangiza ushyire ku ruhande. Avuga uburyo bari kubaka imihanda, uburyo abantu bari kuvurwa, uburyo amashuri ameze neza, uburyo transport imeze neza, uburyo ubutabera buri gukora, uburyo inzego zose ziri gukora, uburyo abaturage babirimo neza, uburyo bari guhinga. Avuga ati ibintu byose kugeza uyu munota ibintu byose bimeze neza. Ati rero abo bantu ba Kinshasa nako kajagari kabo nako kavuyo kabo n'uwo mwanda wabo twebwe sibyo turimo, twebwe turi mu byiza gusa. Noneho n'abatemeraga ko igoma hari umutekano hatuje nabonye bagaragaje amashusho y'abakongomani bigoma bari guserebura intsinzi ya Kinshasa y'umupira w'amaguru Leopard bamaze gutsinda Rezegre bo muri Nigeria. Abaturage bigoma bagiye mu mihanda nijoro free nta midugararo nta mutekano muke bishimira ikipe y'igihugu cyabo. Nabonye byatunguye abakongomani benshi cyane. None mwatekerezaga ko bari bubuzwe n'iki kwishima ahubwo se mwatekerezaga ko hari imidugararo ku buryo nibasohoka ari barasa. Ikindi bakoze sondage y'ahantu hakeye hari isuku muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanga igice gikeye kirimo isuku muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Goma na Bukavu, ibice bifitwe na AFC M23 amashyi. Ahantu hari isuku hakeye abakongomani bose batakemera ko ari muri Kongo na ahantu hagenzurwa na AFC M23. Corneille Nangaa rero yatangaje ko ibintu byose bimeze neza, ibintu ari amahoro, abaturage bishimye, kikijyanye n'amabanke Kinshasa yafunze buri banke yose y'Igoma na Bukavu iriho abasirikare ntibarigera bafungura amabanke ngo ejo Kinshasa itazabashinja ngo bibye amafaranga y'abaturage. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza akaba ari umwanya w'ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe mubimenyerere rero mu kiganiro cyacu. Ushaka kwibaza rero uyu munsi turi buze kuganira kuki? Uyu munsi turi buze kuganira ku ngingo zitandukanye. Turi buze kuganira ku buryo imirwano ikomeje hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa nyamara ni mu gihe baherutse gusinya amasezerano. Ikindi kandi nanone turi buze kubabwira ikiganiro Corneille Nangaa yari yagiranye n'itangazamakuru, ikiganiro cyatumye Kinshasa irara idasinziriye, aho Corneille Nangaa yavuze ko igihugu cya Kongo kigiye kuba barikanize kandi ngo barikanizateur w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni Tshisekedi. Akaba yatanze n'ingero turi buze kugenda tugarukaho.
ikindi kandi ndibuze kubabwira nuko abakongomani mu by'ukuri batangiye kugira ikibazo kuri chef d'état major wabo akaba ubusanzwe yitwa Jules Banza. Ibi ngibi rero bije kubera iki? Biraza bivuga ko ngo nyuma yuko Pacifique Masunzu atawe muri yombi ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangiye gutsindwa no gukubitwa muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Bakaba bibaza rero nimba General Masunzu afunzwe ariko chef d'état major Jules Banza bigizemo uruhare akaba nta cyari gukora kugira ngo iyi mirwano leta ya Kinshasa ibe yayitsinda. Ni ikibazo batangiye kwicuza rero ngo kuba Masunzu yaratawe muri yombi ngo ubwo babaga bahari ntibatsindwaga ntibabamburaga ubundi butaka, ariko aho bafate za Kazinga na hariya handi bazamaye imingi ya mbere n'iya kabiri muri Shabunda hose bafashe batangiye kuvuza induru ngo Pacifique Masunzu bimeze bite. Ikindi kandi kiri buze kugarukwaho nuko hari amakuru avuga ko ngo ntihazwi abagiriye Tshisekedi inama, ariko biranakekwa ko ngo ashobora kuba ari perezida Ndayishimiye, dore ko nawe wagira ngo nuko nyine. Ati yaragiye muri iyi minsi yashize bakusanya FDLR muri Shabunda kugira ngo bazatere ingabo za AFC M23 arizo Armée Révolutionnaire Congolaise, noneho bahita ko babona bari bateganya ko nyine biri buze kubahereza uburyo bwo gutuma bahita ko bafata Bukavu. Ingabo z'abarundi Wazalendo, FRDC, FDLR bahise ko batangira kugaba ibitero. Hari agace bita kwa Sampa niho abasore ba M23 bakoreye operation neza, biza kurangira ahitwa Mayimingi AFC M23 ihabohoye maze abasore barabyishimira. Abatazi ibice rero ni muri Sud Kivu, hakaba harafatiwe ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, hafatirwa abasirikare benshi cyane ndetse n'amafoto yandi akaba yaragiye acara muri rusange. Kuri ubu ngubu rero aga territoire ya Shabunda ikaba mu by'ukuri yamaze kwigarurirwa n'abantu bo muri AFC M23. Iyi ngiye akaba ari territoire ifite ubuso bungana na kilometero kare 25,000. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rurarusha Shabunda akantu gatoya cyane gato cyane. Shabunda yonyine ijya kungana n'u Rwanda. Urumva ko rero nayo yavuyemo, ni nacyo gice cyari gisigaye hariya muri Sud Kivu cyari gikomeye, uretse ko igice kinini cya Shabunda n'amashyamba. Gusa ikindi kirimo ushobora guca za Shabunda ukagera muri za Maniema ukazakomeza za Kindu, ubwo wageze za Kisangani ukaba wakomeza naho haba hari inzira. Ubwo turakomeza turebe amaherezo. Nyuma ya Kazinga Shabunda nayo iragiye. Des militaires congolais qui avaient franchi la frontière ougandaise lors de la chute de la ville de Goma ont été officiellement remis aux autorités de la province du Nord Kivu. La cérémonie a eu lieu au poste frontalier de Kisindi Rubiriha en présence de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. À propos, nuko bimeze bango hari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungiye mu gihugu cya Uganda ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Izo ngabo rero zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungiye muri Uganda yamaze kuzisubiza leta ya Kinshasa biciye mu buyobozi bwayo bwa Nord Kivu. Ni ku ruhande rwa Kinshasa, ntabwo ari ku ruhande rwa AFC M23, ni ku ruhande rwa Kinshasa. Muri rusange rero aya niyo makuru tugiye kuganiraho muri kino kiganiro cyacu. Nkuko rero nari nabibabwiye, muri rusange ingabo za FDLR, FRDC, FDNB n'abandi bose bafatikanyije nyine. Ikiri kuvugwa nuko ibitero bashakaga kugaba kuri AFC M23 bitagize icyo bigeraho. Reka ikigaragara rero nuko ibi bitero bikomeje kugenda bikorwa, nta kintu biri kugenda bigeraho muri rusange, ahubwo bari kugenda bakubitwa. Mu minsi yashize nyirango murabizi AFC M23 mwumvishe ko yigaruriye agace ka Kazinga. Agace ka Kazinga gahita ko gatuma AFC M23 mu bice bya za Masisi na ruguru hariya muri Nord Kivu babasha guhura, mu gihe hari hameze ira Kazinga rero yari imeze nk'iyabashyizemo igikuta, abarepfo n'abari ruguru badashobora guhura. Ubwo rero baje guhura ku buryo ingabo za AFC M23 ubu ngubu zamaze gukora urukuta utakongera kuzimeneramo. Ubu zarahuye muri biriya bice bya za Kazinga nyine za Masisi yo ruguru. Ikindi murabyumvishe muri Shabunda. Muri Shabunda naho iyo territoire ya Shabunda biragaragara ko nimba bayifite gakeya ni 90%. Ubwo nayo birumvikana ko bayikuyemo. AFC M23 rero ikomeje kugenda yigarurira uduce
bikaba bikomeje no kugenda bituma abakongomani benshi bagenda bavuza iyi nduru ngo batangiye gutsindwa. Ni nabyo nari maze kubabwira ngo Masunzu ntawe uhari, ngo ariko ngo chef d'état major Jules Banza yagakwiye kuba areba igisubizo cy'ukuntu twakongera gutsinda. Masunzu bakimara kumufata abakongomani batangiye ngo n'ubundi yari umuteretere, ngo yagiye n'ugwanugwa cyane cyane ku ruhande rwa FCM23 yakoze nabi, ku ruhande rw'abanyamurenge n'ubwoko bwe yarabishe yarabamaze. Izo mpande zose zarabyishimiye. Ku ruhande rwa Kinshasa nabo bakavuga ko ari umuteretere. Ariko noneho kuva yafatwa Nord Kivu FRDC yambuwe ibice binini cyane, Sud Kivu FRDC Wazalendo FDNB na FDLR bambuwe igice kiruta u Rwanda cyangwa kiruta Burundi. Noneho nawe unyumvire, ibyo byose baragenda bakabyamburwa. Mu kubyamburwa rero abakongomani batangiye kuvuga ati ese ko mwadutwaye General Pacifique Masunzu ntiduhakanye ko hari ibyaha akurikiranweho, ariko se ko mwamutwaye mukaba mutatwereka uwaba yaramusimbuye cyangwa ibikorwa bye, turakomeza twamburwa ubutaka? Ikindi, amadrone, mwari muzi ko hamaze iminsi hari ibitero by'amadrone. Oscar Barinda mu ijoro ryakeye yaganiriye na BBC, arababwira ati rero ubu ngubu gutya rwose mutubona twebwe ubu ngubu bari bamaze iminsi batugabaho ibitero n'ibindi atari ku ngubu amadrone twatangiye kuyahanura. Bamubaza ku bijyanye n'ukuntu Kinshasa ivuga ko izafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Oscar Barinda arababwira ati wapi, ngo nimugende muhere Bunagana mu gice kigenzurwa, mu gice gituranye na Uganda. Ati murabizi amafaranga y'amakongomani ukuntu bimeze iki gihe, amadolari murazi ukuntu bimeze. Ati ubu kubera izi ngamba zo gufunga amabanke yashakaga kwerekana uburyo ari Tshisekedi wakoze balkanization, ngo muri ubu buryo bwo gufunga amabanke muzi ingaruka byagize. Abaturage ba Kongo baturanye na Uganda ubu ngo bari gukoresha amafaranga ya Uganda. Abaturage ba Kongo baturanye n'u Rwanda bari gukoresha amafaranga y'u Rwanda. Abaturage ba Kongo baturanye n'u Burundi bari gukoresha amafaranga y'u Burundi. Ati rero nimba abaturage batangiye kwikoreshereza amafaranga y'amagande, abandi abanyarwanda, abandi amarundi, ibyo byose kandi ari Tshisekedi wafunze amabanke, niwe uri gukora balkanization, niwe uri gutuma abaturage bajya mu bindi bice muri ubwo buryo, narekura amafaranga yabo bayabone. Icyo ni kimwe. Arangije bamubaza ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege, arambwira ati rero ikibuga cy'indege kiri mu bice bigenzurwa na FCM23. Ati kandi tujya kubyumva bwa mbere twabyumviye mu Bufaransa. Ahita aravuga ngo ibice bigenzurwa na FCM23, aravuga ngo ntabwo biborwa n'Ubufaransa. Kuva rero bitayiborwa n'Ubufaransa nta kundi. Barangije bamubaza ngo kuri miliyoni 10 z'abaturage bavuga zapfuye muri Goma na Bukavu ngo bari gufata hari ahantu, Colonel Nanga arangije arababwira ati wapi izo miliyoni 10? Abwira ati bandese, abwira ati twebwe ntabwo twica, ntabwo bapfuye abo ngabo, ati bihorere. Arangije baramubaza bati none se ngo ko hano bivuga yuko ngo abantu basigaye bahatuye ari abanyarwanda, ngo ko bavuga ikinyarwanda gusa, ngo ko wagira ngo ntihakiri muri Kongo. Arangije Colonel Nanga aramubwira ngo Nyiragongo, Rucuru, Bukavu, Masisi, Goma, arambwira ngo ayo mazina yose nkubwiye ni amanyarwanda, ngo byonyine bihite bikwereka ko hano turi nyine ni origine, ururimi ruvugwa hano turi ni ikinyarwanda. Colonel Nanga itarambwira ati ahubwo none wowe amakuru utarufite icyo kinyarwanda nanjye ahubwo ndi kukiga, ngo kuko byagorana gukomeza kuyobora hano hantu utabasha kuvuga ikinyarwanda. N'amazina y'uturere twa hano ni ikinyarwanda, n'amazina y'imisozi ni ikinyarwanda, abahatuye ntibabura kuvuga ikinyarwanda. Nuko Colonel Nanga yabasubije arababwira ati kandi kuvuga ikinyarwanda ntibikugira umunyarwanda. Ati pe kuvuga ikinyarwanda ntabwo bikugira umunyarwanda. Ati rero hano niko tumeze, hano niko tubayeho. Arangije bamubaza ku bijyanye no kuvanga ingabo. Colonel Nanga aravuga ati wapi ntidushobora kuvanga ingabo. Armée révolutionnaire congolaise nibo bazaba ingabo za Kinshasa, ntabwo dushobora gufata bari abavuye bo muri FARDC n'abajura n'abanywatabi n'abasinzi, ntabwo dushobora kubashyira mu gisirikare cyacu. Armée révolutionnaire congolaise nicyo gisirikare kigomba kuba igisirikare cya Kinshasa, nicyo kigomba kuba igisirikare cya Kongo. Ati kandi rega nubwo mubona turi hano turi gushaka kubanza kuhashyira amahoro n'ituze, umutekano birangire, tuzakomeza iki gihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
tuzakibohora. Noneho barangije bamubaza ibintu bijyanye n'iterambere, aravuga ati rero twebwe aho tuyobora harakeye, hari amahoro, hari umutekano, ati ibintu byose bimeze neza. Arangije aravuga ngo turi kubaka igihugu gishya. Corneille Nangaa, turi kubaka igihugu gishya. Umunyamakuru ati muri kubaka igihugu gishya mutese? Ati turi kubaka igisirikare gikomeye gifite discipline, kitari abajura. Igipolisi turagifite, turi kucyubaka, turi kubikomeza. Inzego z'ubutabera izo ngizo turazifite. Inzego zindi z'ubuyobozi bwa politiki ibyo byose turabifite hano. Ati rero Kinshasa n'ibyo ngibyo igomba kwadopta, tugashyira ubuyobozi bwose mu gihugu. Ati bya Kinshasa twebwe ntitubireba. Bamubajije ku bijyanye na Tshisekedi, aravuga ati iyo ngiyo Tshisekedi hano, ati yo ni entre parenthèses fermées. Ati ibyo ngibyo shyira mu dukono urangiza ushyire ku ruhande. Avuga uburyo bari kubaka imihanda, uburyo abantu bari kuvurwa, uburyo amashuri ameze neza, uburyo transport imeze neza, uburyo ubutabera buri gukora, uburyo inzego zose ziri gukora, uburyo abaturage babirimo neza, uburyo bari guhinga. Avuga ati ibintu byose kugeza uyu munota ibintu byose bimeze neza. Ati rero abo bantu ba Kinshasa nako kajagari kabo, nako kavuyo kabo, n'uwo mwanda wabo twebwe sibyo turimo. Twebwe turi mu byiza gusa. Noneho n'abatemeraga ko Igoma hari umutekano hatuje, nabonye bagaragaje amashusho y'abakongomani b'Igoma bari guserebura intsinzi ya Kinshasa y'umupira w'amaguru, Leopard bamaze gutsinda Rezegre bo muri Nigeria. Abaturage b'Igoma bagiye mu mihanda nijoro free, nta midugararo, nta mutekano muke, bishimira ikipe y'igihugu cyabo. Nabonye byatunguye abakongomani benshi cyane. None mwatekerezaga ko bari bubuzwe n'iki kwishima? Ahubwo se mwatekerezaga ko hari imidugararo ku buryo nibasohoka rubarasa? Ikindi bakoze sondage y'ahantu hakeye hari isuku muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basanga igice gikeye kiri mu isuku muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Goma na Bukavu, ibice bifitwe na AFC M23. Amashyi. Ahantu hari isuku hakeye abakongomani bose batakemera ko ari muri Kongo, ni ahantu hagenzurwa na AFC M23. Corneille Nangaa rero yatangaje ko ibintu byose bimeze neza, ibintu ari amahoro, abaturage bishimye, k'ikijyanye n'amabanke Kinshasa yafunze, buri banke yose y'Igoma na Bukavu iriho abasirikare. Ntibarigera bafungura amabanke ngo ejo Kinshasa itazabashinja ngo bibye amafaranga y'abaturage. Banamubajije ku biro 500 ngo bivugwa ko byibwe mu ruganda rwa Twangiza rutunganya amabuye y'agaciro. Arababwira ati ruriya ruganda rwakoraga mw'abashinwa bafatanyije n'abantu bo mu muryango wa Tshisekedi. Bajya kugenda ibintu byose byari biri mu ruganda barabyikoreye barabitwara, barabyikoreye barabijyana. Ati n'igituma twafunze amabanki nuko dutekereza ko amafaranga yose yararimo bayikoreye bakayatwara, twe twanze kwinjira muri zo banki batazavuga ngo nitwe twinjiye turayatwara. Niyo mpamvu buri banki iriho umusirikare. Kuzageza igihe Kinshasa izarekurira amabanki ntituzigera tuyafungura batazavuga ngo hari amafaranga y'abaturage yarari mu mabanki ngo AFC M23 yarayatwaye. Babaza ku bijyanye ngo n'abagore bafatwa ku ngufu n'abana n'ibindi, avuga ati hehe twebwe ntitwica. ARC nicyo gisirikare gifite discipline, kigendera ku mategeko, ibintu byose bimeze neza. Nta n'umusirikare wacu ngo ushobora kwihesha ikintu cy'undi. Iyo ni discipline bafite. Namwe ni mu nyumvire. Ibijyanye na ruswa bitangiye kuba umugani mu bice bigenzurwa na AFC M23. None se mwebwe murabyumva mute? Bamubajije no ku mitungo ye Kinshasa yafatiriye n'ibintu birebire. Buriya Corneille Nangaa agira imitungo myinshi cyane, ni umukire ukomeye, ni boss, patron, ni umuherwe. Bimwe rero barabifashe, ariko yababwiye ati je niyo napfa
umwana wanjye w'umuhungu azabiburana kuko ni ibyanjye n'ibyo byanditseho. Ibyo byose rero ni ibintu biri aho ngaho. Si Corneille Nangaa gusa, Lawrence Kanyuka nawe yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. We bari kumubaza ku byaha ngo bikomeye cyane ingabo za Armée Révolutionnaire zakoze cyangwa se zikomeje gukora, ngo abantu bakomeje gupfa, ngo abishwe. Lawrence Kanyuka abwira umunyamakuru ambwira ati tucira birarura bandese bapfuye. Donc yari umunyamakuru wa BBC umeze nk'uri kumushinja, ahubwo aho kubaza yamushinjaga. Kanyuka yajya kumusubiza umunyamakuru agahita amuvugira bakamaze, ntiyashaka ko Kanyuka avuga. Kanyuka arambwira ati tuza wowe, ibyo urimo umeze nk'intumwa. Yambwira ati wowe wagira ngo bagutumye, wowe uri umunyamakuru aho kujya hagati wagira ngo urimo guhamya ibyaha twakoze. Ntabyo twakoze, nta byakozwe. Twebwe icyo turi gukora ni ukurengera abaturage, n'ibyo dukora ni ibikorwa by'ubutabazi. Oscar Barinda wese suko yari ameze nawe ntiyari muri za BBC, bitangazamakuru byose ntibyahagurutse, ntibiri hanze, ntibiri kuvuga ati bimeze bite. Nawe yababwiye ati gahunda ni yayindi. Kandi AFC M23 na n'ubu ngubu biracyashyira imbere ibiganiro, kuko iravuga iterega twebwe dukeneye ibiganiro, tuganire n'iyi leta ya Kinshasa turebe ibyo yemera n'ibyo itemera. Naho kumbi Kinshasa yamaze kubona ko ibikubiye mu masezerano byose ntishobora kubyemera. Ibikorwa by'ubutabazi birasaba ko ikibuga cy'indege gifungurwa. Kinshasa ubushobozi ntibufite. Ibijyanye no gucyura impunzi Kinshasa ukuntu itabikozwa. Ibijyanye no kuvanga ingabo Kinshasa ntibikozwa. Ibijyanye n'ibiganiro na unité réconciliation Kinshasa ntibikozwa. Kubera ko itabikozwe idashaka no kubyumva, aho yanzuye ko yamaze gutsinda. Trump nawe yabihoreye, yababwiye ko bagomba kugenda bagasinya. Kinshasa igiye gusinya na deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babantu bo muri AFC M23 bakiri mu bice bafashe andi mashyi. None se inyuma yuko batangiye gukora na deal nibwo Amerika izaza kuhabakura? Ahubwo se Amerika izanabijyamo? Nta nubwo Amerika izabijyamo. Umwami wa Qatar agiye kujyayo ababwire ko bakwiye kubisinya, kuko ziriya miliyari 21 z'amadolari Qatar iteganya gushora muri Kongo igomba kuzishora hari amahoro, kandi Kinshasa niyo igomba kubigiramo uruhare n'indi mari yagiye ishorayo. Ibyo byose ni ibintu biba biri hanze rwose. Ni ukuvuga ngo Kinshasa nimba yahisemo kurekera AFC M23 biriya bice ntumbaze, kuko iri kugaragaza ko ntacyo bikiyibwiye kandi ko bitanayishishikaje. Iyo ikigambiriye ni ugusinya na Amerika, kandi Kinshasa iravuga ko yamaze gutsinda urugamba. So niba Kinshasa yaramaze gutsinda urugamba, induru niziki AFC M23 nimukomeze mwubaka igihugu. Ahubwo ntabwo Kinshasa izafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Kugira ngo Kinshasa ifungure ikibuga cy'indege cya Goma, twebwe tugomba kubiganiraho, twebwe na Kinshasa. AFC M23 igomba kubiganiraho na Kinshasa, nkuko maze iminsi mbibabwira mu biganiro. Ni nayo ngingo ikurikiyeho kuganirwa i Doha. Niko bigomba kugenda. Ntabwo ari Kinshasa igomba kuvuga ngo twebwe ngo turaza ngo dufungure ikibuga cy'indege. Oya, ahubwo hari icyo Kinshasa igomba gukora. Kinshasa nka leta nyine ya Kongo niyo igomba gusaba ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubugenzuzi bw'ikirere ku rwego rw'isi. Leta ya Kinshasa niyo igomba gusaba ikibuga cy'indege cya Goma kigafungurwa, ikirere cyacyo kigafungurwa. Icyo ni icyambere. Ibyo ni Kinshasa igomba kubisaba. Ariko Kinshasa ibisabye itabyumvikanyeho na AFC M23, noneho iri kuyobora kiriya gice, izo ndege ntizishobora kuhagwa. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Kinshasa niyo ifite uburenganzira bwo gufunguza ikirere, ariko ntabwo ifite uburenganzira bwo gutuma indege zigwa i Goma. Bisobanuye ngo buri ruhande rufite uruhare rwarwo. Ni mu biganiro nyine Kinshasa ishobora gusaba nk'igihugu nka leta, igasaba ikirere kigafungurwa, ariko kugira ngo ikibuga cyo gikore n'indege zikigweho, ibyo nabyo ni AFC M23 igomba kubyemeza. Niyo mpamvu Kinshasa ntacyo yakora ngo igifungure AFC itabishaka. Kimwe nuko AFC nayo byayigora kugifungura kubera ko itari leta yemewe, ntiyapfa kubisaba ikigo gishinzwe ikirere ku rwego mpuzamahanga.
ubwo rero ni win-win situation. Kinshasa igomba kubisaba ariko ikabyemeranywa na AFC M23 kugira ngo indege zihagwe. Ariko biratangaje, mwari muzi ko inkunga igomba kugera ku baturage bari mu bice byigaruriwe na AFC M23 ndetse n'ahandi baturanye akenshi ni amafaranga, iri mu mafaranga, yenda n'ibiribwa bishobora kuzajyamo, ariko ngiye numvishe ibyo Macron yavuze ni mu mafaranga miliyari na miliyoni 500 n'ibindi. Ariko nkibaza, bibaye ari amafaranga ntabwo mbyanze ko iyo nkunga yabaho, ariko se ahubwo bafunguye amabanke abaturage bagahera ku yabo bakoresha. Kuko gufungura ikirere kuri Tshisekedi bizamugora, ahubwo biragaragara ko gukomeza gufunga amabanke kuri Tshisekedi n'ibindi bafunze hariya nibyo Tshisekedi yifuza cyangwa atekereza ko azaheraho atunarika AFC M23 kugera imuhereza uburenganzira kandi bagomba gusharinga. Ibyo rero ntabwo bizashoboka rwose, ibyo ntabwo bizashoboka. Ni win-win. Cyangwa se Kinshasa ikaza igakubita AFC M23 ikabakura mu bice bafite, noneho igasaba ko ikirere gifungurwa ariko nayo kugenzura icyo gice, ariko itaragenda ngo igenzure kiriya gice, ikibuga cy'indege cya Goma ntigishobora gufungurwa. Kandi Tshisekedi natemera kumvikana na AFC M23 birumvikana ko ni nawe nanone uzabuzanya amananiza yo gutuma ikibuga cy'indege kidafungurwa, kuko ntabwo ari we uri kugenzura ibice icyo kibuga cy'indege kirimo. Ibyo byo agomba kubyemera kuko ntacyo yabikuraho, ntacyo yagabanyaho, nta n'icyo yarenzaho. Uko ni ukuri. Biraza kugenda gute rero? Ahangaha ni ibiganiro ku mpande zombi, birumvikana nta kindi cyakurikiraho, ni ibiganiro ku mpande zombi. Tugarutse rero kuri ibi bitero bikomeje kuba, biba bigoye cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha ndabona abasirikare bamanitse amaboko ba FRDC bafatiwe muri ako gace, ndetse barimo n'umukomanda ukomeye cyane, kandi bikaba bivuga ko harimo n'abandi benshi, harimo abandi b'abarundi benshi bafashwe ndetse hamwe na FDLR. Abarashwe bo ni benshi cyane kuko umubare wabo ntabwo wabashije kumenyekana. Ngaho namwe ni mu nyumvire, hakomeje gupfa abantu benshi cyane. Kuri uyu wa mbere uhereye saa 4 za mu gitondo, saa 4 za mu gitondo, imirwano hagati ya AFC M23, Wazalendo, FRDC, FDLR n'abandi mu gace ka Maimingi muri Shabunda, nkuko nabibabwiye. Intambara ikomeye cyane. Maimingi ya mbere yarafashwe, Maimingi ya kabiri irafatwa, mu magambo make Shabunda yose igiye kuvamo. Ikindi nanone nababwira ni ikiganiro n'itangazamakuru cyakozwe na Corneille Nangaa ku munsi w'ejo. Ngira ngo nyuma yuko bamaze gusinya amasezerano ya Doha, ku munsi w'ejo nabonye ibitangazamakuru ku isi ebana nta bandi bari guhabwa interview, n'abantu bo muri AFC M23. Uhereye kuri Corneille Nangaa interview, Oscar Barinda interview, Lawrence Kanyuka interview. No kuvuga ngo ubuyobozi bwose bwa AFC M23 bukuru nonaha buri kuganirizwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Kubera iki? Kinshasa yagaragaje ko yatsinze ngo muri ari amasezerano muri bira bintu basinye Doha, bamaze gusinya bibiri mu bintu bitandatu. Kinshasa yaserebuye ngo yatsinze. Izo ngingo ebyiri harimo guhagarika imirwano no guhanahana imfungwa, nta nimwe irimo barubahiriza, ariko bo ngo batsinze mu biganiro bya Doha. Ntibigeze birukana AFC M23 na santimetero imwe, ariko ngo bo batsinze. Donc nonaha Kinshasa mwabonye ko byahise bihura n'insinzi y'ikipe y'igihugu Leopard. Papa, ibiganiro ibyasinyiwe i Doha Kinshasa yabyirengagije, ihitamo guserebura ibintu by'insinzi, kandi bari gushaka guhugiriza abakongomani kugira badatekereza ku bya Doha, kugira ngo mwumve ko bikomeye.
hari ikirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyagwiriye abantu 90 bahita basiga ubuzima, abakomeretse ntumbaze n'imirambo yabo yose ntibarabasha no kuyibona y'abapfuye. Indege yari irimo delegation irimo na ministri wa mine muri Kongo yakoze impanuka irashyira kongoka kubw'amahirwe ntawaguyemo kuko yari ikiri ku kibuga cy'indege hasi. Abantu 90 bapfuye, indege yari irimo abayobozi barimo na ministri yakoze impanuka. Ibyo byose gutsindwa mu byo gusinya idoha, ibyo bintu bitatu byose Tshisekedi kugira ngo yirengere yabihungishije kujya guserebura intsinzi ya Leopard. Kandi iyo ntsinzi mu by'ukuri nta nubwo yahise bajyana mu gikombe cy'isi nk'uko babitekerezaga. Baracyafite, bari muri barrage, baracyafite undi mukino ku buryo baramutse banawutsinzwe bataba bakibigiyemo. Ariko ushobora kwibaza biriya byishimo byose cyangwa se ukuntu Kongo yari yahungabanya abayobozi bose bahuze, nta kindi kwari ukwanga kugaruka ku gutsindwa kwa bayidoha ngo abakongomani badakanguka. Kwari ukwanga kugaruka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko kugeza ubwo abaturage 90 bagwiriwe n'ikirombe. Kwari ukwanga kugaragaza ibibazo biri ku butaka bwa Kongo aho indege yari irimo abayobozi yakoze impanuka igakongoka igashya. Ni ukwanga kugaruka ku bibazo bihari by'umwanda aho amacupa yuzuye umurwa mukuru wa Kinshasa wagira ngo bakora inganda. Reka mbasetse, muri Kongo hari abantu batumiwe bari mu kiganiro kuri televiziyo nka gutya. Bari abantu batanu, buri umwe muri batanu yari afite urupapuro ruriho amasezerano basinye ya Doha. Buriya ari amasezerano ya Doha abantu Kongo na AFC M23 basinye, mwebwe abantu benshi bayabonye ari zira ngingo 8 bari kubasomera. Buriya buri ngingo igiye igize page, hari amasezerano yasinywe agizwe n'impapuro 8, kuko buri ngingo igiye irambuye uko izagenda iganirwaho n'ibizakorwa bikuzura page. Papa, abakongomani bari muri deba bari kuganira kuri aya masezerano, baravuga ngo leta iduteje abantu, ati leta yacu ya Kinshasa iduteje AFC M23. Ngo kubera iki? Buriya mugende musomere iriya tangazo rihuriweho, bavugaga ikintu cyitwa les deux parties bivuze ngo muri ariya masezerano ikintu cyo kwita ngo AFC M23 n'abarebere byavuyemo, n'abateroriste byavuyemo, n'abanyamahanga byavuyemo. Ni les deux parties, ni impande zombi ndetse na leta nayo ubwayo donc AFC M23 na leta ubungu birimo egari, babinganishije les deux parties. Impande zombi zumvikanye ibi, impande zombi zumvikanye ibi. Bamaze kubisoma baravuga ngo ni ibingibi byatumye Tshisekedi agenda gahugira muri mace akanga kugira ibyo basobanura. Atese ko bajyaga bava mu gusinya amasezerano ayo bavuye gusinya yose bakaza bagakora bref y'ibyasinyiwemo mu itangazamakuru. Ku kibino bya Doha byo noneho Patrick Muyaya atagarutse ngo yongera kuri ikiganiro n'itangazamakuru. Bahise bafata bya bipapuro biriho ya masezerano barabitabura imbere mu kiganiro, barabitabura bavuga ati kudufata nk'ibipupe kwa leta turabihaze. Baratabagura bavuga ati nta masezerano arimo Kinshasa papa. Baragira gutya barafata barajugunya muri puberi, baravuga ngo nta masezerano arimo, ati leta iradukina. Noneho baba na liste bibereye muri Amerika bajya bagenda babeshya ibikubiye mu masezerano, baravuga bati no atubu twebwe twatsinze ntabyo twajyaga kuganira na abantu muri AFC M23, kandi ahubwo ibiganiro nibwo bigiye kujya byatangira. Ubu none ha mukanya gatoya Kinshasa bagiye kwakira Emiri wa Qatar. Umuyobozi w'ikirenga wa Qatar agiye kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ingendo agiye gukora mu bihugu bibiri, Rwanda na Kongo. Colonel Nanga rero niko kuvuga ngo buriya balkanizateur wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Tshisekedi. Arangije atanga ingero ngo ngubu ngo reka mbahereze ingero. Ibyo byose rero nuko bimeze mu by'ukuri, nuko nguko bihagaze. Kongo ku masezerano ya Doha leta yarucira rumira. Abambari bayo bo kuri YouTube na TikTok bati twatsinze. Abaturage bari imbere mu gihugu bati ibi ni ibiki Kongo hano wasinye iki? Donc leta ya Kinshasa nta kintu na kimwe ishobora kwereka abaturage bayo yasinyiye muri biriya bintu, kuko byose ni ibyo gukomeza kuganirwaho nibwo ibiganiro bigiye kujya byatangira. Bari kubyina intsinzi ku biganiro bitaratangira.
mu ngingo 8 hamaze kuganirwa kuri ebyiri, nta nimwe Kinshasa irashyira mu bikorwa, bo batsinze. Bari baramaze gutangaza ngo ku itariki ngo 21 ngo perezida wabo azaba ari muri Amerika, Trump ngo yamaze kumuha invitation. Reka ku itariki 21 sinzi ko Tshisekedi azaba nahari, sinzi ko azaba ari no mu gihugu cye. Ibyo nabyo bisobanuke. Igihari rero Kongo yagize ikimwaro ku bintu yasinyanye na AFC M23. Erega deja kwicarana byonyine ubwabyo no gutsindwa kuri leta ya Kinshasa, kugira noneho amasezerano basinyana no gutsindwa inshuro igihumbi ku ruhande rwa Kinshasa. Byonyine rega binateye isoni kubona bicarana nabo barabitaga abanyarwanda, bakabita abateroriste, bakabita ibikiniki, bakabatekereza ko bari kuganira n'abantu bakatiye urwo gupfa. Wewe wakatiye umuntu urwo gupfa, urangije uri kwicarana nawe. Bertrand Bisimwa bakatiye urwo gupfa, Corneille Nangaa, Sultani Makenga bakatiye urwo gupfa, bari kugenda bakicarana nabo, leta ikanasinya sha, leta ikanasinya, barangiza bakagenda bakidoga. Ibyo rero nuko bimeze. Tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, reka mbabwire kuri iyi nkuru ivuga ko igihugu cya Uganda cyamaze gushyikiriza leta ya Kinshasa abasirikare bacyo bari barahungiye muri Uganda ubwo umujyi wa Goma na Bukavu yafatwaga. Hari abasirikare bamwe bahungiye mu Rwanda, abandi bahungira Uganda, ubwo hari n'abandi bagiye ahandi, hari abagiye mu Burundi, hari abakomeje Tanzania, buri wese yagiye yashaka abona hamworoheye. Abari bagiye rero ku ruhande rwa Uganda, igihugu cya Uganda cyamaze kubasubiza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba babahanahanye hagati ya Uganda ndetse n'ubuyobozi bwa Kivu, bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ku ruhande rwa Kinshasa. Ku ruhande rwa Kinshasa nuko bimeze rero. Ubwo ngubwo abo basirikare bakaba banyujijwe mu gace ka Kasindi ndetse na Rubiriha, akaba ariho banyuze kuri uwo mupaka. Bisobanuye ko ngira ngo aba basirikare Uganda yatanze nta muntu wajyaga bagarukaho, na leta ya Kinshasa ntabwo yajyaga ibavuga, yari yaricecekeye. Ariko Uganda nka leta yaravuze ati hari abasirikare banyu bari hano kandi turifuza ko mubacyura bagataha. Sinzi rero nimba batari buze kwicwa, kuko bavugaga ko bari abazajya bicwa kubera yuko ngo bari baragiye bacika urugamba bakitwa abagambanyi. Ese biraza kugenda gute kuri bano basirikare leta ya Kinshasa isubijwe nyuma yuko bari barahungiye Bugande? Ntabwo bari buze kwicwa nkuko abandi bagiye bahunga, bo bagiye bicwa cyangwa se bagafungwa burundu. Icyo nacyo ni ikintu cyo gutegereza abantu bakareba. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka mbashimire cyane, njye urabateguriye ikiganiro nkana kibagezaho, nari Robert Sympatique Iyandemye. Ibiganiro byacu nakagaruka, asante sana. Tayo iravuga ko yamaze gutsinda urugamba kandi ko intambara yarangiye. Bivuze ngo ubwo baba barahisemo kwemera kugumana aho bafite. Ntabwo mbizi. Ku mugaragaro rero izuba riva, Kinshasa yaremeye. Ku mugaragaro izuba riva, Kinshasa yaremeye. Ahubwo mu rwego rwo kwanga k'ubuyobozi bwa Tshisekedi, abaturage babwinjirana bakajya mu muhanda, nta commentaire bashaka gushyira ku ntsinzwi bakuye i Doha. Kuko ibiganiro bya Doha bitarabaye successful kuri Kongo.